Nikeni ipensela lomsizi ngibhalela uAndile kwikhumbule ekhaya ngicela ngitholele iqiniso nangomkhuleko wamakholwa siguqe phansi ngedolo sicelela bezindaba izibusiso kuthi nalapha izidatheli zakithi kwele ngabadi sibhala zibhalela ukusifukula hayi ukusithulula kodwa ngoba ngasazona ngani ingakho sesaqoma ukuthula iJoyous Celebration yasemzansi yagcwalisa iMoses Mabhida Stadium kalula uNicki Minaj nabanye baphesheya lokho kwabahlula kwiJoyous kwakugcwele ngalendlela ukuthi engekho ngisho indawo yokudlula kodwa izidatheli zathi ngalokho zathu kodwa kube kwayihlula ifront page yayizoJoyous Celebration yoduma iphambane nemvula abantu abafikanga and ayibangisaculi he nansi imhlola ngimfunga uAndile kaMajola ayikho ivar lana uTrevor Noah usebenza phesheya kwi-The Daily Show ubangena umhlaba wonke ngama-world tours mayevula umlomo uyayiqatsha ngokuba wasemzansi kodwa kubhalwa lutho ngaye izidatheli ibeka amapeni phansi noma esephesheya izwe lethu akaza libukele phansi kodwa kuyangithusa ukuthi angiboni nje emaphepheni bemtusa kodwa mayingasenza iphutha iy'ntatheli zakithi umsindo zikawususa ayikho ivar lana uPuff Daddy akawuvala umlomo namanje ngoBlack Coffee uyamfunga uthi umpetha wevinal ungumchofa chofi ubangena ngomculo wesigqisa seAfrika kuze kudanse ngisho abezizwe exubini onlakhe ngephimbo likaBusi Mhlongo ebuza zithini izizwe kodwa konke lokho emaphepheni asizwa ngakho sikaze sizwe ngiyazi abakutshelanga ukuthi wenzeni uBrahim Masikela ungene eshiqe kwelasemelika nelaseNgilandi wagculisa bonke abamhlophe istimela kodwa ngalabantu ngenize nitshele niyotshelwa ngabo mzukwane sekubabhedela njengoba bekwazile ukusibhalela kakhulu ngoluni ngobe bese sisibhedlela nalapha eseshonile sebezenza ngathi balilandelela bamnakekela sithule emalokishini siyazibukela kodwa ukuthi ayikho ivar lana iLady Smith Black Mambazi ina more than 4 Grammy Awards kodwa ngiyazi ukuthi wena wazi kodwa mangase kuyitshekele ngekuphele ngisho awazi ungazi hayi mina ngisazi ngoba uLucky Dube wayihlonishwa umhlaba wonke ngaphandle kwasekhaya but mhla engasekho la ikhona ekhaya base bembhala ukuthi ube inkunzi ubeshaya ababhali ngathi masondle emakhaya abakupromote esikwenza la ekhaya uma ungangikhola awubuza uDJ Sibunge Mofire instead of ukuthi basilekelele empilweni zethu ba create more fire hayi mina ngiyazi lemhlola kodwa kungapheli kuyahlola yabhala amanga imedia sibhekile ngozola singabenzani ngoba konke okubhalwe emaphepheni siyakholwa kodwa engishoyo ayikho ivar lana siyabonga Mpungose.